8 priġunieri għaddew mill-eżamijiet fil-livell ordinarju. 7 priġunieri għaddew mill-Ingliż, 4 mill-Matematika, 2 fit-Taljan u wieħed għadda mill-Ispanjol. Il-maġġoranza ġabu marka ta' 4. One News iltaqa' ma' 2 minn dawn il-priġunieri Maltin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin minn fost 4 Maltin li għaddew mill-livell ordinarju. Sodisfatt li ġibdi l-marka fis-sens għax mill-ħin li studjajt veri nexxieli fejx nasal fejx taqt. Saqsejt il-ħabib tiegħi biex jallimni kif nagħmel subtraction propjament minn hemm bdiet il-biċċa tax-xogħol. Beda jfhemni naqamet, mort l-iskola kien hemm xi kotba, ħadd xi kotba u bdejtu. U bqajt sejjer u ħadta bis-serjetà l-biċċa. Fimni dejjem xtaqt nitgħallem l-Ingliż u hekk fibni u hekk isek ma ssibx tagħmel u peress li ħallejt l-iskola kmieni jisni rid naqra l-kodba u ġew għax tikrasek ma taqrax. Mill-istess eżami għaddew 4 priġunieri barranin fejn wieħed minnhom ġab l-ola marka fl-Ispanjol dak ta' wieħed. I mean, I feel happy, definitely. Like, I can tell my mom, that I did something, like she can be proud of me, right? So yes, I'm definitely happy. And what about you? I'm scared. I'm scared of the A-level and I'm scared of how will the university look like or something. I'm scared of the A-level even more. So you wish to go to university after this? Definitely, if you start, you have to continue. It's very strange that there is a prison in which I've decided to put my education because when you're younger, you don't want to educate. And here it's like, I can do it, so I try my best.